Kadom kadok kabe phanta na tum chiri sikeme game pen na tum poisa kachi palong pham bor inang ne athe game ka bathu pen jok pen an tum kisung ke photum do lo lasi chiri nai athe la ke scam penak scammer penak non lahai lo jo atumi koson se ra tum tangka kang sok long ji mal son loks ka matha la se le tum kadok ka wes me chiri vek nai le tum ma chiri ke people pate phone ki wat ba di la game bathu tun tap ya nai Hatome ko son sila ke liat dia jima pen bank account son se phanon dak jima bank account ka pa freeze te je pasal tong ke jo ka matha la son dollar bank da ye jong san tum la game ba thu pen payment se me withdraw lo pate mo phi ke la je freeze nang bank account freeze that po ampara nang tum ajat he no lo ke bank la dam tan tum chat nang thanak thele pen an tum la haya game dia you know tin patti napa san dopi ke jai ho to lahaya game tum pini pen pathuri uninstall on jong sa phrang pathu tang do tum pini pen pathuri non antum pathu lo pate mo phi ko pine ki sung do kok po ake mo ki sung do lo pate ma jon arap n thake athele ke scam pen da game ke pura scam leke india long se me non maharashtra long inut amunit 5 lakhs icon ang ton se debitet da lo mana icon se poisa ing stock led lo pen icon freeze that la pare heno daglo asil tum kadok ka vis me kachire kenang shot corte injero tum athe kar bi jam tum chithan kenang sa 12 crore ka betting scam mane kapak la tum hertan tekti 12 crore long ji 1 lakh loi 5 lakh loi puis ma tum dudang ne athele scam pena scam la ke muni ta phan di tam ka ma tha la pena phu ka pai no jo song la scam ke la se tum kadok ka me chire nang po pen jima hal pidun tapang ne mo tum ke koso nai nang bank kon phano dak po pa tum ke jong he le matha ta sidi lo thana la dam da sidi lo si tum ka dok ka wes me kachere kanang so la ke phere ni pena la sipi ni pen tum game bathuri game ka pathui tum thang la be si tum phano pachini klo pardon